velik pozdrav svima, dobrodošli u serijal koji je predložio ovaj lik i ovom prilikom puno pozdravljam. Evo ovako, šta se radi u ovom serijalu? To je kao kompilacije nekih ljudi koji su nešto izvalili, ali poznate ličnosti. Nadam se da ćete uživati u ovom serijalu, ako vam se svidi serijal bacite like i također još predlažite dole serijale, pa najbolji dobija pozdrav kao ovaj lik što je dobio. A sad, uživajte. Genije će da te naće. Genije, moje ime viču. Ne znaš ko sam, a ja znam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija. Nije zajebancija, knjiga informacija. Neznalice i za različite ljude koji govore neće valjda Srbija da preuzima obaveze koje je Srbija napravila. Pa ne, nego će Sveti Petar da preuzima. Nego će Sveti Petar da preuzima. Uglavnom, tvoj cilj ultimativni, krajnji, di se vidiš za 5-10 godina? Ja to tako, vidim se ili u Beogradu ili u Hollywoodu. Zašto? Čekaj! Ko je to? Super je što ovo ide uživo. Otkri mi samo tu dimenziju. Moment, molim te, što je slično u Beogradu? Osim Rodeo Drive, osim Doline Silikona. Osim Doline Silikona i Rodeo Drive. U Beogradu ili u Hollywoodu. Sklekove samo da bi pobegli u zdrav razum. Uvek. To mi je obsesija da bilo od kog prijatelja koji voleo to ili ne voleo, usmeravam i kanališem u tom pravcu, ne samo da dižu tegove. Kada spomenu mene vidi koliki, oni misle da sam ja od tegovi. Pa ja sada javno kažem, ljudi, ovaj biceps je najmanje od dizanja tegova. On je najmanje od dizanja tegova. On je od udaranja od džaka, udaranje maljem u traktorsku gumu, on je od trčanja, on je od milijardu sklekova, ne onih više 1000 i 1000 sklekova. Sad već pravimo milione i milione, pa ulazimo u te milijarde kad više sklekovi ni ne reaguju na našu muskulaturu. Sad ja kad bi radio 2 sata sklekova, to bi bila kao priprema za jedan jači trening. U taj stadion. Milijardu sklekova, ne onih više 1000 i 1000 sklekova. Sad već pravimo milione i milione, pa ulazimo u te milijarde. Đubre jedno smrdljivo jeboti i oca Amsterdam mater, đubre da to u hrvatskom kući, u hrvatskim novinama da ti neko omogućava da ti mene uspoređuješ i ocom Amsterdam. Jeboti oca Amsterdam mater. Konferenciji. Kako komentarišete da je u rodnom selu Tomislava Nikolića zabranjen lov? Pa, preko svakog vikenda tamo dolazi jedan divlji vepar posebne vrste, pa moraju da ga zaštite. Zato su umesto lovišta proglasili prirodni rezervat. Malo to deluje neprirodno, taj vepar, ali jedan divlji vepar posebne vrste